Mash nung katao kibril baro kitas ngau kindit Khubor baskaw si kimenaing jong pikolit baye Hajing yakmen ban celebrate birthday yalay para Hasngi babud kumne ya pikajia Kyun san baro siing pisito mi may ipabad hun men para Kadaw ng skill batang nakijing bam hadukat na kajia Lit chalada pilalay badla ukyun rata bapor pidang kisamla Umat kituit banpait ngisang sotang ublay ubatip lut yakine kibadya haing jong pi lit Shailynti Jing yim tang jing pung men tang jing pung sngew pa Jing long jong pi ko lit na du men shwa Bant men ban sko pa ki hun men para Tang shi sing yim patio sngew kubor sngew na pilit Wat na imate pa Wat na imate pa Ki para school, para class, ki yam na binta jongpi Akat no kikmen haka por bapi, don lang mapi Phila ban ko nguban punt men aki Ime ipaki hun men para ki paik donut ba Phila late siya lau ka Haki preong ilaban ong ban kuno baki jing bam Baro si ing pio pang luda kat no ki yam Haki jaka sumar baro si ing pia don minta Ubleon payaw mynsiem jing pinten Haba Phila duno ya ikun baye di lit Shailynti Shong suklit hakikti ublay hakaway kasngipin saya siyang badlain may Kamet bet mynsiem hoy Phila iakhlad badla ublay mentalit pidon ringkat Shing ishwaba pin klad bad kilok piyak men lang pida ong kublay kadoki para baya late school lang ba pida ong bad nga pim laban kindushu akine kikinting kilong pin banya kilok kikinting kadu mynsiem baba kumpilit Shailynti nginom shem shu jing yang pay donut kaing bad